guhangana n'ifumbi ryo mu butayu wa gari ya moshi. Uwo muhanda wari uhagaze bije y'amamiliyari n'amamiliyari. Hice la estructura de raíles para iyo gari ya moshi nubatse rero ananiye abandi bahanga bose. plataforma y la ingeniería de los nabashe gukora ibidakorwa uwo munsi. me dieron un bonus. Ariko uzi ikintu bakoze, ibintu byari bihagaze amamiliyari n'amamiliyari banyituye ku nyongeza ibihumbi 22 by'amayero nk'agahimbaza musiki ngo wakoze sha n'amafaranga make ku muntu wari wakoze akazi nkako. Descubrí que por mucho talento que nibwo naje kubona ko impano mfite una pequeña burguesa azigera mva mu cyiciro cy'abantu baringaniye nzahora hagataho ntacyo nkiza nta n'icyo. Mbega ni wa muntu ubuzima bwe bwose akora kandi akora ibintu igihugu cyose kigenderaho, ariko ugasanga ubayeho ubuzima nk'ubw'abandi bose, ntuzigera ukira cyane, ntuzigera unakena byo gupfa uraho hagati kandi afite impano. Nabonye ko nzamara imyaka 30 ndi kwishyura inguzanyo y'inzu nafashe. Se me ocurrió la idea nibwo nagize igitekerezo un búnker para ricos. Ubundi wakubaka noneho ubuvumo bw'abakire, Que esos privilegiados pagarían entre 40 y 80. byibura buri mukire amafaranga make yishyura akaba ari hagati ya miliyoni 80 na miliyoni 40 z'idolari Pero lo mejor buri muntu. más tarde, cuando me di cuenta de que si podía tener a los más ricos de Europa nibwo nahise mfata abakire ba mbere bakomeye mu Burayi bose mbafungirana munsi y'ubuvumo bariya bose twabonye. y lo que era más divertido, conseguir que ellos mismos financiasen su propia estafa. gufata bariya bakire nkabafungirana munsi y'ubuvumo cyari igice cya mbere, Que eran 2 letras y un número. kuko bwari bwo buryo bwiza bwo gutangira kubiba. Bivuze ngo n'umugore kubera afungiranye bariya bakire mu buvumo bakishyura hagati ya miliyoni 80 z'idolari, ntago ari ayo mafaranga yonyine bakeneyeho, ni bwo buryo bwa mbere bumwinjiza mu kubiba kwa nyako. BJ3. Ariko uyu munsi wa none inyuguti cyangwa se ijambo BJ gatatu twariyobewe icyo risobanuye. BJ gatatu bivuze iki? Barakuruye, barakurura. Osiwari daracyari guhamagara. Osiwari daracyari guhamagara menye BJ. Tenemos algo. Boston & Jackson, es una patente electrónica. Ntaje kuri ngwino urebe hano. Mugora fayo. Jackson,